niyo program ekuhawa ombukama ofisi ewa Kitinisa omuhikirwa abandu beta Katikiro Abanyoro ekyo tumweta obwirembo ekintu kikanyegesebwa omuguruso musita muhuruzi Abanyoro netusemera kumweta obwirembo kyonka twakikwata ngo bagamba kukopa twasubira Buganda abantu no beta muhikirwa ati kuno speaker uno agambira okwato obukama tumwita mutalindwa abatoro bamweta Rwigi so omuntu obutugenda gantu butekayo nkai ngobo kujja nakarwa no handikaga no yega akuba nkura nsemerero muno kora ngo tuli ham kuraba mukirali kya sonkuru kiyan tekerem kana abo bitali bine bimo bulemezi twakwatagana na Reverend John Kitara nukutwika into hirimba hano nego atike mugisa murungi nayo waija songo atago kwata bintu bino tusekere mani tukainaga muno ono horano nagamba ngo abo buceke bwange tusoka baito tuna mukora ngo nyizire nikalire amukikarukie ngo tukutandika gane kigambo kugamba halime bigambo ebitugenda ntubisaniza nka by'orujungu kugamba kigambo kukopa tikire mu rurimi rwaitu tugamba nkora kintu ninsaniriza nkananka nko bwakora yego kunyategeze nke kimu mbule sonkuru bayi mwebera haba mwara abantu abatukusima nuye banzo gukora hano ari kwiragura kutere bisana nabandi bakabaro kuba akantere kisana nyine myaka nka 8 ndwera kakanzu ya tandika kutere bisana ya hamu studio mgenzi babanja nawe akabana studio hano batati ngose kitali ibara yatandika studio yatandikira nambale kalaho hati studio rondi nambale bakwatire bisane abantu no basubirize tokora kandi n'umu ayatandike kutere bidongo natera battery ebizina byatiri ngenda nakachachale mara yagenda nakachachale aguda gonze bidongo aruja zina banyanya yazinire nairungi akanyonyi kaligamba nebintu byokora akagoma so nuye tanika kuombeka bandi hano hati zone bandi za katere zindi hati ziroho imano ngutega byanyu bine byo mu box hata muntu mugambire jazz bandi tubagimanye baito linda dakabakoze oguna kusimwa akoba kateka ikirali bantu bona bakusubiriza kuruganka ali kyanko na bebisane n'abantu abandi nabana bayizera balakese bene bakasanga abandi bakabayina bunyonga baduka ya grocery nizo zali nka supermarket ego so ekigambo ekya ezoba lya hati kyokwega enti tuleke gamba ngunanka koparone nkopere nanka gamba wewe nkora kintu kuninsubiriza ni kigambo nanka rone nkusubiriza nanka ko wajwara ikyakande kigambo okuyunga ego no kusumikaniza no kukwataniza ebintu bagenda gane babitabura buli kintu kina nambali kigambirwa yakatukwataniza bayitinywe binik ugeno gamba tukwasaganye oturumiki tuliro Runyoro leka tukwatanize turakwatagana tuegueho tinuko mugambaga nekigambo onanka
wano biniki kutereka kizineki wagamba nyo omwana akulira hansi byonke kitakuli agambira kugenda wo John John gamba kugenda wa John beta gamba John ekintu kiyaye ebintu ebyo tujja kwataga ntulumarumawo abakutuliriza tukyali hamurwa agwa ebyokulya byaitu ebyobuhangiranwa ebinzaarwa nobundi ntabigarukiremu mukabibazaho hati kwenda kubagarra enyuma bitandika bita birimibwa baraha hati mukurora enjale kuturuma hati mu studio hano tulimu abantu bana nyoni nyongukira y'obukuru tinuko muzigurusa hati ni nyongu tontobuka ebigambo bino nyuma okukyukya omuntu amajungu akawati mwina bimwe bimumanyire niki kimu nenjera kuturuma abakulimira abantu inyo basatu turohom hati nyo tinkyalimu niki tinkykwata kweyazigati twate mugenzi wange nundi bagenzi bange bakunankera kasa bakyachumbira abayijukuru kandi abakazi baro bakuzire enjale tuharagasire habo kuba obuhangwa obwa nsi tubusisire ekizina ekyasonkuru yazinire ekitutandikise kirimu entanda n'obukwenda bwingi muno byona byakubaza ensozi zitemere zikozereke nikyo kora hate buli bantu bona ensi yona Uganda yona enjare terano ujoro yo hata kora bakara moja nyonka genda kara moja tata yo bibira it is near the same desert bo bakaba bamanyire okuli enjuba gemanyire omusayo guba gucumita muntu ngono banyorune ngono no legeno batumba ne bateka muno no bali no kunywa amata no kulya nyama they are not cultivators, they are cattle keepers bali sabende nyitegeriza hata njale kubonene so obususu nike kimuna kuno abantu balimira ebintu tibakulimira mu bwire obwaro bwakara inyumugeta season ehindukire hati kire kino kimukurora kino wana bene kimukurora kino kiabaho geira kionka hati bukikubaho kana ajena hajja mu musana gwisana kimugwe kiyanda oli hati ekyo kikulete bangu obuhakujja mu nkekiho ekibunda kino tikina hakikuhumura amaizi gakataha omubinyansi ombiti nubonyenke katubora no mwetaga ketegereza bakumpulira hiroko nawana Benix olole nyenke kara ogene nambale halo bunyansi nyansi ora sanga morume tiro tenoko so ekinkwenda kubaza tukubaza ngo obusome buno buturumu tugenda omwisiga eri akabiri eri okubanza erikaba kutanga n'okwezi kwa kasatu basemezaga Misiri mu kwezi kwa kabiri kandi nabo tubakinguraga Misiri empyaka byabaga bisambe byabaire bya December bya January bya December November hati amabara agemyezi ago kuruga ogwa musenene ngugwa November ini tuija omwezi gwekyanda December tutekamu nakagamba buswago omuntu ho bagesera gaki oburo bwanyu mwenda muno enkuku ebihimba ebinyobwa ebichuli byona ebyokulya nyakalingo hata onoba yaho gaki mugurusi yagamye byokuhonika enguli ni bona hariho nekidero haba abandi zagoburo nuba bateka zagati hatumba bucwamuge mirundi ebiri
lundi esatu Yego. ne boomya oburo ne batuwamu egga enguli eriyo embibo ne bakywamu obundi egga enguli yokulinda eka endi neba ibarahataga ne bahira nkajo bakabana gambira ebikuti okuswankuta noho bayihaga nibanika musana abo abagabole kairi nkoto bahuraga nibayihamu empuli ne bagisegita kurungi omusunga akantu kale kayagambire ne karugaho kyonka tikarugaho kakahwaho ne bateeka omukidondoro rundi ne bakora ekitundwe obu nibabwahura noho barataga ne bakora ke nibayishiraho hata oburo ubu kugeswa mu November mu December wigenda gyagya kwiko mu kwezi kwa kana kwa kasatu nibo bayihaho no basiga esiga lyo kubanza orubeeta mwezi gwitoigo turugire omugwa January ogwo gubeeta gwa kahira abahigi niyo January kahira abahigi kikumanyise empire ziba zihire ebisoro tani nabyo kwesereka bakwata bukwata obwire unugenda netugenda kumalira tutujja kutunga amasimu Yego. Okwezi kwa kabiri bakweta kwa kayaga abaganda bakayeta unagasa mukutula sanja icyo tugweta kayaga kanaga isagazi ate biba byomere byone bino nakamburu nake uruhiro rwa January ono tumuka nirugenda mu bisambo ebindi hata mukwa kasatu batandika kusambura bisambo okwa wanswa Yego. nibatekaniza ki ebidamu kwa kana ne batandika kubyara nuko kwitoyigo hata henjura bitandikire kugwa yamani ne babyara baka mukwa katano hata habaho kahwe ko kemikubi ebihimba babihunikirege ate bali hanso mukwa kasatu mukwa kana busaho kintu kyono kyonka no hatahiramu no butuzi hati natahamu okwa katano okunuko beta nyamujuna ali mu bidodo nibahurutwa nibakorake hati mukwa mukaga eba byahirika kugwa mukwa kana okwa kasata batandikire babitandika kubigesa niko akasambura hati kuno kwezi kwa musanju kuno kubaho ko kutekaniza bintu bimirundi ebiri omukaza yagabukira mu November mu December takingura kuikira omusiro muhyaka nyine zararundo bamuramuka tube bamuhereza ebisambo no hatandikira hata mwezi guno kurugwa mukwa kasambura tugenda kumalira guba kweta ogwisenya enchumansinde to open new land. Yes, yego. Hati nyineka ayatwire omukaza afokere nyineka yakwataga omukutu nekiso n'ekyumu nagenda kufumba ehunda nikyo kura kuna habeta mu mpunda oburo wali mwago ko wanyo ko gwakazikwiro nankaka gwa karongo ko bichweke byoko niko kura mu mpunda nyoto gimanya ya tinkugimanya hata aho no bakoraga nibachurika ensinde nibeta isenya lyo kusenya ensinde new opening land hata mugore yatandika kulima ebyo kuli ebyo mwaka yego hati ba binikisubwa bagenda gekigamba mu isenya muno kiyate isenya ali beta isenya so tujja kutandikira aho yego omwezi guno gubamu ogwo kulima okukengura enanke nokukuma amachanda gababyera mu kwakana ebi muntu omwabalize ebinyobwe ebi byamachanda ebi so bakutuliriza mwebale kutuliriza abwakaire okuba alo program zindi zikuija nyenze kutandikira kintu ekyo mujukurwange bali bayize tulitandikiraho tumanye omukazi yagendaga kufindika omusire gw'ensinde yabyara mugake so mukama abaho mugisa nokutuliriza tutekera amananka amasimu
obwire butukwasire okuba munyenzo kubanza kukola open remarks abantu bamanye tuyimirire tuta abantu ati twenda kwegendereza ndwara inanke unfortunately nyebero gakantu kange baitu duale max kuti nyenda kugamba ndeke kubaza mukole ko bunkoro kandi ndakoze kintakikoze so bwegendereze okuba tubaino mikoro nyingi abantu bone tubakyabefuaho tubakyajwara tubakyanaba nanke harage mu ngaro ya kandi yo musiramu mukorokola no musiramu baitu tukana nokutubwiye tokobe bagikora nkaharage so kama webale waitu okutukora okutwirukaniza kwikara mu ntebe z'abatabayiro na nyowe icyo na tuwere basigire busigera ayera ngaro tayera bigere ebera bisobere batuganyire ate kugaruka hano kandi nkwetaga tungo umwanya oije omukabo tanjwa mukurabira akwa kasoma kajya kuyika utandika kujya wenga mu studio mu kama comics nikabuke Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.